A very good morning. New TV ki news analysis sibu miyeng tabir puno po han bumakta da dong khaos Heeyaileima tungbramna puno makpu taram nok chabagalo ina nei kokno na karum jari kasi Imphal da phongba tongan ba pauche sing da marui ba headline sing amtang miyam da pathok chage pathok tringa gi mangoi na koigi ngasigi news analysis asibu saruk ya bina bagi tamakta koigi studio da lengshin biduna leire koigi oja Shanta Nahakpam General Secretary UCM oja Shanta butara nokchari oja Shanta amtang koigi tongan bache pau sing da phong liba koigi maroi ba headline sing amtang pathok charake pokna famda president rule leiba matam si center dagi khwai dagi yamna sel phangba matam oiri PSC की रिपोर्ट राज्य सभा थमख्रे लांजेनरिबा नुपी अंगांग सिंगी पॉलिसी स्कीम पुथोकना बहाइख्रे डिलिमिटेशन की मायोक्ता कैंपेन चथबा हौरगनी महिरोई लुप तरु सनालैपाक्ता PK सिंह फ्री मूवमेंट यानबा अथुबदा वारोइसिन पुरकनबा होटनरी क्लास 12 की एग्जाम दा मकोक मथंग ताख्रबा सिंगदा मना लाउथोख्रे लिशिंगनिगा शुपना अमगी अरानबा सेंसस ता युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौबा यारोय कांगलोन चुमना मिकोक थीरगा डिलिमिटेशन तौबियु हरेश्वर नहारोल की थौदांगदा चही असिगी जुलाई थागी अहानबा वाकिंग डे दा थागी तोलोब अमसुंग पेंशन पिथोकनबा प्लान सेम्बा लोइरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम वारी सानबदा कालम लबदी कुकी ऑर्गेनाइजेशन ओइरबसु बॉयकॉट तौगनी मांगलम चटकी असोइबा खोंथांग सिंगदा ngasiगी मणिपुर की तंगदु लेतादबा फिबम असि यौरखिबनी बिरेन हुयेन लंपाउदा प्रेसिडेंट रूल लेंगाकनसु मनादा हापत्रब्रा चेयरपर्सन हापतबगी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा केस चहुंगा तरागमाथोगी वायल चथग्रे डिलिमिटेशन की वाथोक अरानब सेंसस डेटा दा युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौबा यारोय कांग्रेस इचेल एक्सप्रेस ता गवर्नर ना कौबुरु थांजिंग nga शेनगनी हाइबगी थाजबा पिरखरे लेंगा की अफबा महिरोय सिंग मना पीदुना पुकनिंग थौगतखरे होटनबबु लेपत्रबदी लेमना मांगलोय पीके सिंह फाइनेंशियल ईयर लिशिंग अनिगा कुनगा मरी कुनगा मंगा क्लोज तौख्रे IDP सिंगिदमक लुपा करोड़ चामगा हुमफुगा माथोय परमानेंट हाउस सिंगिदमक लुपा करोड़ कुनगा मंगा रिलीज तौख्रे संगाई एक्सप्रेस ता चुमना सेंसस तौरगा डिलिमिटेशन तौगदबनी मतम कुइरबा लमखैगी मुकनबा खुंजा सिंगी मरक्ता चाउना उंखतनखरे डिलिमिटेशन तौबा सुंया यारोय हाइना असुमना तोंगान बा पाउ चे सिंगदा मरोइबा कोगी डिलिमिटेशन की यावरी कोगी फाइनेंशियल ईयर की यावरी असुमाइना तोंगान बा पाउ कोगी हेडलाइन सिंग सी कोई नैनजबगी खुदोंग चाबदु लौजबगा मरी लेनेना संगाई एक्सप्रेस दा फोंगलिबा डिलिमिटेशन दा कांग्रेस की वाफम सिदा चुमना सेंसस तौरगा डिलिमिटेशन तौगदबनी हाइबगी मतंग सिदा जा सांतलाक जगे अखोगी 2027 दा पांगथोकदबा डिलिमिटेशन सी 2001 गी सेंसस दा बेस तौरगा 2002 गी डिलिमिटेशन ए की मखादा अखोगी तौगदबा डिलिमिटेशन सी अखोई 2001 गी सेंसस सिदी अदुकी मतिक अखोई तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट मंगादा दुगा तोंगान बा सब डिवीजन मापन दा अखोगी अननेचुरल ग्रोथ लेखिबदुना मरम ओइरकांदा मसीगी सेंसस असि चनबा यारोय हाइदना ओजा सांता अखोई तोंगान बा अखोगी माइकैदगी मसीगी डिलिमिटेशन से तौबा यारोय हाइरि दुबु डिलिमिटेशन की वारी सी अखोगी प्रेसिडेंट रूल लेरिंगागी जेर असिदा डिलिमिटेशन सी लाखत्रा हाइबगी अखोगी पाखत 2001 की सेंसस सिदा दुम पांगथोकद्रा हाइबगी एप्रीहेंशन अमा मयामदा लै ngarang maksu BJP की अखोगी MLA सिंह अदुगा अखोगी प्रेसिडेंट याउना मिफम फंकी डिलिमिटेशन की मतंगदा ओजा सांतगी मोता अखोगी 2001 की सेंसस द बेस तौरगा 2002 की डिलिमिटेशन ए की मखादा चथगदबा सोमबा 2027 की डिलिमिटेशन सी ओजा सांता करी कमाइने येंगबा याम तंग थंबि जस्तगी डिलिमिटेशन तौबा है जे होय कनाम तना यारोय अखोय सुना यारोय प्रजाना सु यारोय
CSO sing na su ya roi ai ngan da political party sing su hojikta moina tawri si khitang ni thengmale as a political party oina di CSO si di political party na thabak torok kanda lenga kadam ne ko aduga political party sina CSO chamana na last hour oira kanda tholok pa si di manipuri oina laiba gam thibni ai tare ada koina marak ta hai je national political party yaw matam da manipur se national political party sing sina kari meyeng yengi karam position da thamni khanga ga party se yawbi hai se adugi ne ko ada sai ge hojik se 2001 gi census tor was it sei census di ngasai gi changba ya gi da adagi population da exaggerate to mem yaw bani na ko manipur da delimitation to da mafam matam chap cha ba oi dui se census se oji census se am ko to ba census to se da icham na census to na ta ba yum masing thira ga mi masing pa na ta ba village sing se land and resource department jina mana recognize to gi da ba village 1991 gi matungi village mayam se moigi thoi ba village ano sing sigi mi sing du gi family tree se khangbam sangi ba ko adu natra di sarkar gi benefit se moida pi amada pi tawri ngai da sangi matik chaba indigenous people duna benefit phangbangam da bagi condition du ne ba uji lai je adu gi ayamba thoi be rang mayam si su highway wani uji amichana ma hai amana hai tawbai wani adu yam seng ne yengari chakthung gi rang ne ba chakthung da dominance ki rang ne hai tare ko community में हम जी मरकता indigenous people नत्तबा कामूना लिसलागा indigenous सारा तौर पनेवा आधा मसीदा census 2001 सिदी family tree याव के बजुनते अरे biometric identity तौरगा census तो की दबा जगह में हम यावरी माउ लेरी मराम लेरी पुरुल पोमता सी जगह सिंग से census ता मी exaggerate तौर हाफ खबर ले को all over India की census ता missing henga kadaba percentage से सिदगी कनो मोइदा इंडिया ने 10 वे का ना कोई मणिपुर जिना 25 कनोगुम ओइरी ने 25-30 की रेंज लेरी नेबा अदुना सेंसस से मकोक तगी अमुक तौबा मी से मिकोक थिदोक पसी तंगाई बदना मिकोक थिदोगा विलेज अनोबा थोलेबा 1991 मतुंग थोलकपा 90 मतुंग थोलकपा विलेज सिंग से सिगी मी सिंग सिगी सेंसस तोरफ मतम मोइ से कनानो काइदे लाकपनो मागी फैमिली ट्रीज ने कइनो हाइबो पोतो अदुगी पोतो ताद्रगदी साइगी समना दा कोइना एनआरसी दा 1951 बेजर ओगदबने हाइसे आई सामक नागबम सांतसे आईगी यामद्रबदा 4 जनरेशन है तारे को आई फादर की मपासे आई फादर जे समूह कोई माई मपासे लाला कोई माई मपादुना चोंजोन कोई माई मपादुना इबुमजा कोई गाइसे मसी 4 जनरेशन जी फैमिली ट्री से उत्पंगम बगी ताई फादर दो लेबा अदु उत्पंगम दबा ngarang katang tolok pa mina akoi ju indigenous people ne harga India gi economy sidagi mana ngasai gi electoral power loge voting power yauge amadi rasan gi oiba adagi citizen gi facilities loge harga di madu India gi su mangja bane ko aduna masi political parties sing sina tawbu sidi theng male adubu akoi ne expect tawbu political parties sing sina yamna proactive oina mathau tawrakani na khalam bane ko adu tawrakta budagi ngasi last hour ore kan sida tawdui honare adu ka sukai da braina so mukali tabu CSO ga political parties gi khena base politicians sing sina khangbi ragadi masi gumba problem sidi yam ka na thoi da bane adu CSO sing gi oina di ai wakanda akoi ne UCM oi jabani adu atopa CSO sing lei basing sina so maitai pangal gi gari lei basing indigenous people gi CSO sing di masai only chingi side ta khara kana tor to be delimitation je namfu to ning ba lak be maram di moi gi dominance ki angle ma di yenga kan ko adu anti mitai sentiment adu valley based politician gaina mitai dominated gaina hai be se moi na tagline scenery be sing se moi di toini sinam na moi na di tor pe ai adu bu नियम मतुंगिना अदुगा मणिपुर की indigenous people में हमगी ख्वाइदे फगदबदी सेंसस ते अमुक तौबा तंजामी सेंसस तौबा मतमदा फैमिली ट्री से खंगबा यामदबदा 3 to 4 जनरेशन की फैमिली ट्री से पुथोकदबनी अदुगा विलेज अनोबा लेरिबा सिंग से मागी विलेज स्टार्ट होबा सिंग से 1990 मतुंगदा थोलकपा विलेज अनोबा सिंग से 1990 ममांगदगी मागी रिकॉर्ड तो यंगाना मखोई की फैमिली ट्री से कनानो खुनगी निंगतौसे कनागे मचानो अदुगा आर्टिकल 371 सी ना हाई रिपोर्ट से मसिदा हिलेरा कमिटी ना एम्पावर तौरिसे चीफटेनशिप चीफ खनबा फाउदी मोइना पावर तौरगा खुन अनोबा पी हांगबदी खुन अनोबा रिकॉग्नाइज तौबदी मोइगी पावर नते लैंड एंड रिसोर्स की पावर ने हाबसे खंगना सकाना मथौ पांथोपम चंगी गवर्नर लेरिंgai जिदा को अदो सेंसस तौबा जाम चावबा एक्सरसाइज नि मदु ngam ngmoidra haibaduni leise ado political will amadi miyam gi apam aduga adagi bharat sarkar na indigenous people jibo kamai ni yenge habdo adugi makha do yam pole na sumai tamse. Okay, thank you very much. Makha cha thajaboina koi gi
manipur gi ex-CM na phongdorok pawarol ama amtang yengminasi uja Shanta manipur da haujik oirakliba demographic imbalance asigi matangda ex-CM birena nungnangba phongdorakli haba warol ama khoi ichel express ta yauri akhoi demographic imbalance di uja Shanta document chauna leire akhoi demographic imbalance leirak pasina akhoi economic everything all soglakadoi lebak amagi even ngasi constitutional crisis la isibo khoi demographic imbalance ka yamna mari leinei haibada haiman bathoklaroi da wafam am khakni maduda khoi gi CM na phongdokhiba warol gi matung ina 1960 gi aroiba saruk amadi 1970 da khoi refugee se lising amaga chamnga hena jangshal laga khoi leire habasi madugi keno si laikhrabani adu phawba hajik delimitation gi su wathok leiri duga khoi demographic imbalance leirakpa tongan tongang ba khun masing khangdana khoi gi sandorakpa sigi matang se kari haini hajik sigi phibam sida uja Shanta khoi gi kana gumba khoi gi delimitation gi matang da su khoi gi census ta base tauraga delimitation si tawdana ba masi sendokpa ma darkar oi haba warol su thamnarakli khoi gi renowned khoi gi biographer man nagasu ado khoi gi sigi demographic imbalance lapase si khoi refugee si chang e habasi khangabani adumaksu masagi matam dudagi dum mamangai dagi hauraga khoi gi vote bank ki yenga ganda khoi chanchan ba khochan ba voter electoral roll da hapchan ba khochan bagi kano sina adum laktana ngasi constitutional crisis si thokpagi chawba issue masu oribane si matang sida uja Shanta kari mot thambini demographic imbalance ki wafam je ko demographic imbalance adagi political power aduga ngasai kano se moi gi wafam je lakta gadi akoi central india da kitang jangsal laga na ko central india ga southern india ga chalaga na koi gi jharkhand thokhiba siga koi gi telangana thokhiba then koi gi kano se uttarakhand thokhiba ko UP dagi ko sumaina thokhiba sigi political movement jing se koi phasan study to am change ko masi study to dana koi na manipur gumba yam pikpa jaga da di masai gi samna da masi aina propose to the example de ko se samna da koi gi manipur je tara thong khai do eng kala se ko meitai gi meitai pangal gi adigi kano gi chothe gi ai mol gi loi machem je tawr se ba adu matam du da united oiba kano federation ma se mangam da dana mai magi jaga du gi MP amam superior en khala se ko adu baw da moi community based work to bata ga di democracy di chakot pagi stage so la pangam moi ko masai gi samna da PA sangmana kano gi president gi election fight to matam da whole notice punjal laga mango da vote thada biu koi notice ki amtang di oiram se na mana propagate to kan se da masai gi PA sangmasina mana vote ka gi da se masida akoi gi notice ki kano ideology da nataga notice ki kano da apunma notice ki politicians jingina banner magi makha da chapangam da bagi achoba ho se akoi uba phangi ne ba sida phangi ne chamana na hojik se ngasai gi demographic imbalance karina porake hai ganda automatic population search masagi wena poksam to pangang sing pokpa natraga mapan nagi mi pusalak pasi masigi idea se gano kayani electoral roll sida mi hapchan ba adagi sudden increase of number of voter adagi indigenous people na taba den manipur gi domicile na taba to na vote option ba se samna da akoi gi kanu gi bazar rom gi maikai dagi akoina budi akoina non manipuri ne na khanjaba khara ko akoina non manipuri ne khanjaba khara na maitai ningol sing lawra kanda maitai ningol gi sagai olaga aadhar card changak pa yaw da ba na te ba bazar manung sida ko se akoi gi mamang da akoi case ki atheng na ba ne ba se ado masigi poching je akoi gi natural way na thorok pa pot na taba artificial way na lak pa tar gadi madu du na solak ka do se akoi gi masai na hijaba chakthum yana ba to chakthum yana na ba hona ba da leader ma da kar way ba the leadership vote level laga kahan mam change koi wa je assembly de ngang na ba paisa yana ba da yawru na ba adagi chakot thorang gi matang da akoi gi we projecting porak na ba sugumba tai phada ba lei ba si lei matam da akoi gi mi heng na ba khona rak pa da kano se centralized oiba system du thugai raga decentralized to usina hena ko de empower to ya ba wakalon se india ge ju lei bani na adagi article ka am lei raga masi to ro palina karam ma mong na to ya ga de ha du adugi potu ne lai se aduga manipur gi oina di sum yang kanda 1950 kano da 40 50 da
अखोइना इंडिया दा मर्ज तो मतमदा अखोइगी जगह से निंगथौगा अखोइगी जगह से गा अखोइगी लेरिबा मतमदुगी पॉपुलेशन दुगा अखोइ पुन्ना मर्ज तौगिबनिना मदुगी कैलकुलेशन दुदगी होजिक पाउदा सर्च होइबा याबा हेंगलकपा याबा मसिंग से नेचुरली हेंगलपा याबा मसिंग से कैलकुलेट तौगाना कया तागे हाइबदु येंगा अननेचुरल ग्रोथ अमा लेबनिना मसिदा गवर्नमेंट ना इकोनॉमिकली येंगो तमदा अदगी पॉलिटिकली देन ngसाई अखोइगी कनो रिप्रेजेंटेशन वाइज येंगो तमदा मसिदा यामने इंटरेस्ट लोबम थोएबा अदा हजिकी इनबिडेंसिंग ना ngasi हाइरे इसे मा मसामक्सु पॉलिटिशियन अमा ओइना चाही क्या नो माना पॉलिटिशियन ओइरे इसे मिनिस्टर टर्म क्या रो ओइरे होजिक फाउ आई गनमदा 20 इयर्स एना मोय वोट कारा बने तामो गोविदास अदगी इनबिडेंसिंग मोय याम कुइबा याम सीजन पॉलिटिशियन ने को ngasi ngarang kara ga wangang ko nateba matam du leiba moy political party sing se samna da RK Dorendro gi matam then adu mamang da risang kesing gi matam ko sigi mayam se moy matam da agreement mayam ama CSO sing da sign tongna meba matam da MS ko ka MSU ga na sign tongna ramba foreigners ekta tawrakanda foreigner masing thidhoga moi gi masing thidhoga masak khangdoga thamgi thamji aiba agreement sign dongna mase manipur government gi matam du da pairiba lengak tuna matam chana thabak tawbira magdi ngasi gi si phibam se taroiba adu matung da su amuk JCLP ga su sign dongna re adu marak ta su toan ba organization singa manipur government ga sign dongna mayam leiba political power pairam matam da samna da inbalancing oigira RK Dorendro oigira risang kesing oigira adagi hoyeng tungdala khadabo oigira mai magi matam da pairam matam da mana sign tawrumba pot mayam do execute tawba ngamdabdagi population search la akanda toan be leader sing adai hoji social media chawkhalakpai matungina then delimitation gi matam yoksalakpa adagi ngasai gi delimitation tawrpa haibasidi ngasai ken oire toini akhoi gi da population da tawrpanina representation hengatpa yarakatoi ni adoi tari political power hengalakatoi political power hengalakpa taragadi akhoi gi demand sing do vote tawnarakpa masing hena tawnarakatoi ni haiba potse masing ngasi gi mamang da chai yankai dagi uraga chalamgadaba leader sing na sincere oina puramgadaba potneba ada sincere oiraktabani na hoji akhoi da CSO da taraiba praja da taraiba indigenous people nattaba sing na changsil laga leader saraga torokpa se samna da akhoi hoji wari jana je di kotu ga wari sa se habisi moina hoji ki irang se spearhead tawtar su ai oina personal opinion ne ko akhoi CSO nattaba ko kotu ai organization se akhoi na indigenous people akhoi na moi se recognize tawm thopra natra thoktabra ai dune ba kukin pi ga wari jana je ha di wa khanam da khana ba ya ba mamdi kukin pi ga akhoi ga kuina wari sabagi level ke amal lei gre bako historically phak tok pa ya file ma am lei khana gi ma am lei so wari sana gi lei sigi mamang da Elamam Johnson hoi kuki inpi yauraga pagan gi CSO sing yauraga naga gi CSO sing yauraga Narendra Modi unaru su lei ba adu sigi ma am se yenga kanda akoina ngasai gi leader na sincere oi biragadi isai sugi charon suron kaya gi khana ba yani leader na sincere oi bidragadi ngasi thoiba problems de hena chawba se thokani haibisene adu leader na hairaga pungang ngang musu phate khoi husi leiba leader me amje activist tona yam ngang ko masi nuai te ai tare activist mo ina ai tare ko leader wai ta di law making body ma da yaubi ro ni na yaubi mo ngang bi wa se sumai na tamse ke ko okay thank you very much Shanta mu huyel lam pau gi da lak che ge masida yamna marui ba border fencing gi matang am su yauri border fencing amasung FMR chanahan ki dabadagi chanahan ki dabagi mayokta MLA ahum yauna wakat khongchat chatlaga Modi da memorandum pikre haiba masu yauri masida khogi Indo Myanmar amadi khogi Manipur gi masigi border fen yam thangnaba masigi keno sida khoi drug trafficking amadi illegal immigrants singi changakpham oriba sumada khoi FMR chi ya haidi masigi ngamkhai paringda sambal khaba yaroi haibaga loinana chana han khidraba FMR amuk han chana han gadabni haiba takshin ba wakat mifam chathakre habasi khogi tangkhul gi nagagi MLA ahum yauna khogi memorandum pishan ki bagi matang sida FMR gi matang sisu dumak chayet na dana leiri uja Shanta kari warol thambining isi gi matang kano ne mase free movement regime je hojikti free movement regime je hayeng government na kano execute tawge masi makhata na thamge hairadi adum thambe fencing ga free movement regime ga thulokwa mari leina da Brian khalle maramdi kaino gana fencing je every 1 kilometer kudingi gate ani loi lei doine moi border gi fencing gi do khoi BRDO ga UCM ga pamina matamda moi map to charak pama khoi ure ba ko map sile yawi se achoba gate ama macha gate sina mi pass tawna bane mi chatna ba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯃꯦꯟꯁ ꯂꯦꯟ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯃꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯀꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ border security force na makoina guard tawrakanda mi do chatoksin tawbagi limit ama piraga adum tawnadaba nateba ko akoi gi sidaida main oina laiba pot sidi kaino aganda aina sum khanjabada fencing gi oiba pot sidadi akoi maitai kaktane ba kabo valley je akoi gi oirami haibagi pot se leiribani leina akoi kabo valley da koiruge natraga kabo valley da akoi mari mata le ore kabo valley ga akoi gi marakta border line leiba yaroi haidaba je maitai kaktane ba samna haibda ko atopa furup sing sidi mai magi tribal community gi movement leiramba traditional boundary agreement leiba adagi ising gi treaty ga loi leinari ba se nongam stang da ngai gi kano sida kangpakan nongam stang ga swaida leiba khun se manipur romda taba khunjina akoi gi ising je moida piba aduga moigi lamdo moina lengon koiraga akoi da ising piba gaina adumaina treaty ina baleirame ba laibak thibdi kaino ganda akoi gi united committee manipur je mai thabada suguma document mayam ama yaw kare boji irang leibina madu document akoi na reprocure tawda khunda chalaga ngangna rubuda madugi aruba phibam amda leirama hai tare ne ko aduna free man women regime se sakarna मोई politically MLA सिंह तकपा नत्रगा तक्तवा पामजबदुना political demand से तौवे है कसु कायदे अखोजु हुजिक fencing पामेना अखोई fencing जे नियम चुमना तौसी border के area से मांगन गुमजे ना हारिजिनी मरम दी fencing जे government of India ना will लेना तौरे इवनिना अखोई ना थिंगमंगम गदवा पोट अमोइना अखोई उदेबा तौवदबु मणिपुर की territorial integrity मांगदनबा खोनबगी जगादुददि अखोई मणिपुर की territory से इन चमबो मांग यारोय चाइना गा कनोगा अरुणाचल दा अखोई के नागा अखोई के कनो ना अखोई तांगुल नुपारा नागा नुपा मना माना चलगा कनो दा चाइनीज आर्मी गा इनुरुबगी मेडल फंगिनेबा अदो तादि सिदसु अखोई सिदा लाइबा नॉन मेतै नॉन मणिपुरी सिंगसिना इंडिया गी लम मने खलगा असोम दा फेंसिंग दा अखोई सोम संगसलकपदा अखोई गी इंची इमबो मांगोयना मुक्पा याबगी अदुगुम्बा मरम दम नुक्सिबो दो मोइ सिदसु उटकदबनेबा अदुगी येंगा कांदा फेंसिंग गी दी अखोई दी टेरिटोरी मांगदबा फाउदी मांगदनबा तौबदा कैसु कायदबरेन कल्ली अदु एफएमआर गी मतंग सिदी आइना होजि हाइजबदुनी फेंसिंग जे लोयरा कांदा हयेंग मधुगी ट्रेड मूवमेंट की ओइबा गेट मैं मचा मचा लाकनी बॉर्डर में फजना फेंस तौरगा मेन तौब हाइबसे असम राइफल सिटी बॉर्डर फेंसिंग जे गार्ड तौ हाइबनते बॉर्डर दो जस्ट येंगसलो हाइबनेबको सही फेंसिंग जे फजना मपुंग बागे दारी मागी डेडिकेटेड फोर्स अमा लाकपा तारगदी डेडिकेटेड फोर्स तुना गेट सिंग दो येंगसलगा मागी इबम तोपा असोम न चटकिबा सोमदा लाकपा हाइबदो अदुगी इबम तोपदो अदु तौरगा मसी हयेंग रिवाइव तौरखिद्रा हाइबगी मधु थाजबदो चपचान ले अदुगा पॉलिटिकल डिमांड कनो अखोई फेंसिंग तौबा यारोय नत्रगा यानी हाइबदो प्रेशर तौबदा थोइदोपा केसु काइबे लेते मधु माई मागी कयानी को मरी मता लेनरुबा अदगी चथोक चसिन तौदबा यादबा अदुगी डिमांड नेना आई सुमाइन थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच अदुगा यामना मरुइबा खुगी मसिदा नहारोल की थौदांगदा खुगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम वारी सानबदा कालम लबदी कुकी की ऑर्गेनाइजेशन ओइरबसु बॉयकॉट तौगनी हाबा हेडलाइन में यावरी ओजा शांता खुगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना थोलकपा डायरेक्टिव समगी मखादा खुगी लाकदौरिबा अप्रैल की मंगादा तोंगान तोंगान बा खुगी कुकी मदी मैतेगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेटिव यावना हाबदी खुगी सीज फायर तौदुना हाइदी लैरिबा खुगी हजकी तंगदु लैतादबा फिबम मसी नॉर्मल सीदे लागनाबगी दमकता वारी सानबगी वारोल अमखक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी थोगलाई मसीगी चैरक असिदा कांगपोकपीदा मखोई कन्वेंशन अमा फमदना मखोगी प्री कंडीशन अहुंगा थमकी फ्री मूवमेंट यारोय खोलोय दगी अदुगा था तरुकी सीज फायर सुमाइन तौदना दगी डायलॉग तौगदबनी खोकदबनी हाबा प्री कंडीशन अहुम थमनी अदुगी मसीगी मथक्ता मखोइना थमलाइबसी कुकी ऑर्गेनाइजेशन सिंचिना मदु रिप्रेजेंट तौरा पार्टिसिपेट तौब चटपा मतमदा मखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम जी कालंबा तारगदी कुकी ऑर्गेनाइजेशन ओइरगसु मदुदा चपचाबा बॉयकॉट तौगनी हाबनी अदुदा तोंगान तोंगान बाय खुगी मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इवन ngarang खुगी कोकोमी की कन्वेनर अमना फोंदोक पिरमबदसु मदु ऑफिशियल ओइबा वारोल नते मदु टेररिस्ट ने हाइदना लाउथोखरबा मखोइगा करिगिदमक्ता वारी सानगदुरगिनो सानाबगी मथौ तादे हाबा वारोलसु थम्बिरमनी अजा शांतमसी इंडिया लेंगाकना करंबा हाइदी करंबा थौसिलनो मखोइगी करंबा कइनोनो हाइबसिन चिंगननिंगाई ओइबा कइनो अमखक्सु ओइ मसिदा खोगी मैतेगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदी चटलोय हाइबगी वारोल अमसु थममी ओजा शांत करी वारोल थम्बिनिंग सिगम खoi first cease fire is कइनो कनागा cease fire तौनो कनागा कामनागे सरकारना मिलिटेंट सिंग खुलाई पायगा फुटबॉल बो साना खलामने नो अदुगी फुटबॉल सानारम मी दु खतंग फारगा मदुगी
makha taba kari reaction lo grajano adu support to kano samna haibda akoina huji anti India oiba wahi amani ngangadi akoi matakta pota bu panjan mane tata bu panjan me mayam tawrakani ado moina football bo sana thoba nomai pairaga ko militant ne na sana uchara ba tare ko akoi huji license nomai paira chalise aina license nomai je ai license paena nomai je ai khutta pairaga bazar da chapasi yate ba ko moina pai dudi non license khulai ne ba ko akoina pai ba nomai se mi on da bida akoi isaga loinaraga isagi protection khatagi da mak pai da ba nomai khulai ne tare mi hapang ma khulai se ko ada moina sophisticated weapon pairaga mayam ma ulaba adagi threaten mayam ma tawraba even chief secretary da threaten tawiba adagi ministry of home da bauda Amit Shah da bauda NIA da bauda openly ngang ngamaba adugumba group amaga akoi ga ceasefire tawna wa haise karamba kari ceasefire no koi no mai kapna gi belati yes koi united committee manipur gi oina ko akoi CSO mayam gi oina ai akoi ga chatminari basing akoi gi loop sing gi oina akoi ngasi bauda no mai kapna gi belati makoi na kapak pada akoi na defend tawi bane aduga government of India na ministry of home na state ki government sina adagi ngasai gi leiriba hoji ki governor honorable his excellency hai tare ne ko moina sagi disarm to bangam dribo akoi na wari sabam tokte disarm to bolo re kanda akoi wari sagadabni wari sabje kana ga sani adusu manipur mapan thoga any third party jaga amda wari sabai tangai padab leite tangai baba daka lebe leite kaino di Manipur itself is a part of India and it has a legitimate government and legitimate politician me am leiri bne basina ko ado sigi wang na thoga third party dona ada wari sabai tangai fa daka leite ningjang se ko mungtang ko Norway da tawraga Norway da gi NSN am gi chai kumari kumanga pharaba sibauda government of India ga wari sanarode lok ta thokidana NSN mako ngau leiri sineba sigi condition sida akoina kotu si recognize tok thokpa chamana da bra akoi kotu si kana no ba karamba organization no committee on tribal unity ai je kamai to organization no akoi CSO mayam jiga akoi na poklak pudagi makoi je moi gi existence se karam ganda lai irang sigi tamak tholok po organization irang se fuel to no ba tholok po organization lambi da thachan na ba honar po organization adagi paisa khai na ba hona ba organization then akoi gi village volunteer gi maming da sophisticated weapon mayam sinaraga militant sing adagi su group sing na back to organization duga akoi kari do wari sana do no ai akoi mun na kan mom thueba aduna ngane ba khoi kokomi gi convener na coordinator na hai do khoi mitei gi wena di moi disam to hana change ba moi disam to re khoi legitimate will le re ka da most welcome ne indigenous people khoi kokomi na ka su ya da ba to roi ai wa khanda aram bai na su ka su ya da ba to roi mitei lipun na ka su ya da ba to man de ba originally 34 tribes simarak ta yaw ba indigenous people sing je people sing si oi ba representative na anyway wari sa je moi na chu sampur lo wari sa je de sakana security version ping om ne ai ta de akoi chalo wari sa da akoi aki ke do wei lei no chu sampur is a part of Manipur ai je ko adu potu legitimate oi ba maram cha ga da ne maram cha ba de disam to lo re peace la ai je ko marang na da nung thom da na no mai kam na da are re pu thok na da masa mak na akoi khulai si lei gi ba khulai si keno na akoi gi keno to ga isana pesa pu to lei gi ba khulai ni aduga akoi separate administration bang ribaw khulai tha doi ga na hai group to akoi kari wari sana no ba hana government na home ministry na masana khangna mi ma'am se militant jing je disarm to godam ne disarm to matung da disarm to ga ki alaga no mai kaman de na to ko disarm pura fully disarm to godam ni akoi somdai su valley de su disarm to biu disarm to na ba matung da sakana different protection pira kanda akoi romda la aga mu wari saba asomna mu chala wari saba adugi goodwill du pura ga to godam thabak ne base a delhi de la hoy no ani la wari sa je ai yaw si no delhi de la hoy khana de wari sa je kari wari sa do no ba example ma ke Narendra Modi ki second time wasak lo da yes nimsa kip gen hoy le pau moi mayam loimak Narendra Modi wasak lo da loi wi video da mai tai yesu wi video da di moi khut sok na de ko na de ba but matai da di cha thak na bai photo ta ga le do ne same room da thang le ko adu na sigum rajniti gi kana da ba game je si sana ba da community me am je heng tung de charon suron wa na ne som da su di sam to si asom da su di sam to view chamana ba will da to view som gi mi jing do asom da changa ga wari saus la hai view asom mi du som da changa ga wari saus la som da la ga wari sa ji ka do bai noi ki de no kano Manipur se Maitai na pan manate Manipur se Kuki na pan manate Naga na pan manate Manipur is governed by kana na pan ge ai ganda the law of the land na pan manate si utpi roba adu ganda kokomi su ya kani akoi su usem su yani ai wa ganda Kuki in pi su wa ngang mangam ka do ma le ba suguma irang fuel to bo na sana ma ngarang am da tholo po na sana ma ga akoi ga wari sana ba se yamna akoi da kayani ko akoi CSO singina yaroi haibagi wafam se ai chumra na ismain tam se okay thank you very much
Oza Shanta masida khoi aje governor Ajay Kumar Valana thajaba pirap ki khoi headline ama khakni governor na Kaubru thangjing ngak chengani haibagi thajaba pirak khre haiba headline ama khak khoi ichel express ta yauri masida Oza Shanta da ina lakchani badi khoi haukiba March ki tang ni pan dagi free movement asi khoi national highway khudimak aduga manipur lairiba lambi khudimak masida tathok chasin mipung khudimang na tathok chasin yagani haigre adumapu piriba khoi union home minister na pirak liba directives adu madu hidden trial process ta folks na sinduna peace ki khongchat ama chatkani haibadu mai pakide sekmai de yena lansin ba yada dana toki adubu khoi MST thaba bus ama madu da chauba khoi mioi kogi gi mioi ma bok siki ko Oza Shanta adu da lakchani bo wafam di union home minister na pirokpa directives ama bo ngak pangam da na hauji akoi gi free movement si leitabaga chapmanari ba just wari gaktane ba adubu sida governor Ajay Kumar Balana thangjing ngak siengani haibagi thajaba khoi gi tongan tongan ba lairam len singji wari ga sagonar ba singji oza masida athing ba lai khoram ba khot ba athing ba piram ba si mana thajaba pire haidana sangu ba sisu amuk risk laigadra haibagi apprehensions bu dumuk lai Oza Shanta masi kari haini khubam du da changdana lai khurum janing ba mioi sing da di mahangna ya ba pire haidana sangu matam da madu da unwanted issues amuk thoklak lagadi madugi tekcha kanana pugadagi haiba masu amuk lai kaigino haiba matam da khoi president rule lairaga su hauzik even March nipan gi free movement ngasi su khoi mapung phana thabak oina pangthokpa ngamdri Oza Shanta kari thambini point ani rang thamjage bo amana hauzik free movement matang je free movement bangthong amangam da to khrong rang gi kangpokpi da phamgi ba moi gi mi pham du da ko ceasefire hai je moina khanja bane akoi ceasefire laiti moina kapa di akoi dum hanni akoi khulai pai ra thang pai changa yana su yana ni si akoi gi di every people gi kano ne sentiment ne je asida akoi na convention ko ma to ta de da ka laiti sida adai ani ju da kai no hai ganda moi gi ngarang gi du da ini meitai amatana kuki inhabited area da chatpa yaro ya bra kano ma yawi free movement ko sidai da kadai de governor na kari free movement administration ha je governor mak ta direct hai din wai ta ma ge kano hai ta re ko status ko do yam chaw re ko ada administration sina kari no meitai da uning is kari no akoi da kai hori da aina haining is ko akoi gi sentiment sei kari no khangbra samna da kobru lekha si akoi angang ya moi ngai da kobru lekha ka ba chapang matam da amam lok phau si khokna ka ba kan da madugi jaga du da yum amani de en taram deva hasiki different project thagalaktana mafam dugi MLA singna mafam dugi kayani ko moigi ADC na project thagalaktana mafam du da khunda dana lambi semdana kobrugi makhasi makhatang saruk se hoji amam lok phau gari thogot pa yare hoji se even car bo thogot pa yare ba sigi thoi se ai sama just 42 years su danga ri ba ko akoina ching car pa se 18 19 20 21 de karak te ne ba just 20 years si da thoklai ne ba aduna manipur gi administration jina oiriba leader hai tare decision making top decision making body sina original oiba ko se karino mai gi ngai gi karino problem se have se khangaga satellite map am se yeng kanda masi pochida kari highway ai natra highway ade have se khoi gi environment sing paling da kobru amadi thangsing je heritage site ne na religious site ne na ngasai gi government gi cabinet decision ga pass to ko tan ka taw gi lai bane adu gi matung da bawda akhoi ngasai gi religious sentiment lai sing se adu da ka bangam di adu bu example mai je ke Jammu Kashmir da hojik toriba Kailash yatra ai je akhoi gi Mahadeva khurum bagi Kailash parvata Kailash ta chaliba masi yatra je sai goding gi chali se ko masi protection je yamna high level security tor kanda madugi jaga du ka ba yana ba militant jing ne attack tor tana ba BSF CRPF then adagi atop RR Rashtriya Regiment Sikh Regiment mayam thamakana madu secure tor puri ne ba ko madu tor kanda adu dadi mi to masakang mujuna te bomb dhamaga natra no mai kapsala ga civilian de attack tor khone sidadi amuka kana gumba organization ama kotu natraga masagi kari organization ama duna yam bluntly masi thampham sida meitai am thang ba roya na yam openly hari bane ba adu da sakana local step to yeng duna hoina administration sina akoina protect tawni loi lai khurumba yarni haire ga na hekta chasal lurgadi madu reaction yam phattaba maung da tholakani mamdi kai no ganda nan gi lambi chatpada pass tawni na moina hariba lanan gani hariba potu da masagi akoi di to khrone masagi property kha ai di RTI mabu tawni ngi ba manipur government na tangsukta
lambi chappada thamai thado hangraba MST gi bus singdugi FIR se kanada pangeba mob ne na panbra maduda lauthoba leader singdo moi gi mathakta FIR panba lebra wari bobo ko thugare ni dra ko kana gumba group amana instigate tor thugare ni ba no yedi leiro chakal lo no indupi mai ben sing tholo thachalo si humanitarian anti humanitarian act ne ba ko si ba de action lo khot bangam da ba administration na kana de gi thangsing kan de no kana de ko protect to de no oi de ba wangang bi no praja da sentiment yamna sokada ba pot to bi kanu will utpiu masa haise iduni disarm to gi maung do phasana disarm to biu nakana ni mak to biu delhi da wari sana bai kai da ka no home ministry do sida ko lao sida imphal da protection piu asom gi do som no poro som gi do asom da chatke aduga wari sa je na hai buduna yam chum ga da ba male bai di ko ai mo ta mai tam sai okay thank you very much Oza Shanta mu akhoi gi Manipur gi chief secretary Prasan Kumar PK Singha na su mu phongdu isida free movement yanana ba athuba da waroishin purakna ba hotnari haiba masida natana class 12 exam da makok mathang ta khraba sing mana lan thokre haibam su yauri masida Oza Shanta da ina lak chani di free movement si khoi gi mioi ba gi hak ni apam khuding mak ta chat pai je khoi gi fundamental right ni aduma pu lairiba conflict sina ngasi phawba khoi gi union home minister na order pira khrapawa ngasi phawba khoi thabak on thokpa ngamdri hajikta su Oza Shanta na panbiri duni sumain tawdana khoi gi kari haini maitai sing ni chatpa yadri se aduda even khoi gi Manipur chief secretary Prasan Kumar sina so amuk free movement chi yanana ba athuba da waroishin purakna ba hotnari haiba si dane ba Oza Shanta miyam na ngauri se hotnari di dum haiba waroishin purakna ba even chahi ani sujalakadore khoi gi conflict thoiba conflict si phawba masi so dum hona duna lakpani ngasi phawba khoi lotion bangamdri even na union home minister na koi di Manipur si Kanglup anigi Kanglup ki mathakta ethnic crisis yam thokpa adugumba landam amani haiba warol phawo thamli bane sida kari haini Manipur gi makok thongba administration da lairiba mayam chen honari di dum hairaga akoi thabak oina onthok pangam da base masi Oza Shanta kari thambi ninge even governor phawba koi gi president rule manung sida masagi thabak chapchana tawdrabra neutrality purakpa ngamdrabra even akhoi masagi tawgudaba thabak tana kisan akhoi hojik mela am ka pangthok padu da thawaya madudana hena yawi ka haiba gi warol ju togan ba akhoi mai kai degi thamle Oza Shanta kari thamle ji se akhoi ko akhoi Imphal Valley manung sida akhoi Imphal Valley manung sida sagi Imphal Valley abdi Imphal Valley ha gom se Manipur Valley se Manipur Valley gi manung sida akhoi indigenous people sing de dum free hand chali bane koi aimol sing now sing chali chothe sing chali kharam sing chali koireng sing chali ko sida koi usi problem lai se kai no hai ganda hajiki kotu ga ITLF kana moi ye ngasai gi mu ibaje aduga koi gi somna koi maitai rom sai dei di indigenous people je chacho sing tawrokda kari gumba government na phajana disam tawbiraba aduga ngasai gi census se tawni hai bagi phajana will ma la aba adagi ngasai gi mikok ti dok pai pot se da kano se akhoi gi kayani ko foreigner sing se illegal immigrants sing se akhoi na Manipur gi India gi Aadhaar card paisa laga lairiba family tree phangriba thiba phangdaba sing se makhoi sing gi mathakta chap chaba legal step to lowni hana utpangam matar ga di maitai sing na di asom dagi mi kumakpa natraga somda lakpa matamda indigenous people ne haibagi nusibido dum laigadra hana ai wakanda adumaina idi adu wakanda laiyeba ko ada tawu moi gi sina mo kwain tawgeda akhoi di non indigenous oiba natraga moina changakpa tabai wafam je hainingai du laitabani na only suppression of the tribals ki namada ko indigenous tribal ko ngasagi ITLF hena semaga ko adagi amana committee on tribal unity gain semjalaga tribal sing sibu suppress tawre haibagi maitai sing na suppress tawbani haibagi utna ba honarak pase somda chatkibani na moina di akhoi changan base akhoi mi amani hek lilaga chaluda natraga yare na leiba matamda suppression leitre haina tagadra haibagi agibu do moida tasena leiramgani na I adumaina thamjage bako to maitai gi site di ai jung khan mada akhoi marum mapang sing te CSO leader sing akhoi gi adagi atop tongan ba khungak posing akhoi chat akhoi phaunari ba ichinau mayam se akhoi mateng pangri mayam ji genga kanda akhoi gi motadi kamaina leige na hara kanda masai gi hosiki aina haijabdo census pasana tawraba foreigners si pasana masa khangdoba aduga even makhoi gi dama akhoi na rehabilitation camp ta thamba thamda bagi wafam du pura tongan thangra kanda India gi oiba kayani ko legal oiba chaktum sing akhoi gi economy dagi moina chingi ba I se
अखोई इजे अखोई मैम जी येनरगा अखोई सोर जे होली ने नुंगसित जे सोर होली ने बको ऑक्सीजन फंगिम ने बको जे दो अखोई ना फंगदा ऑक्सीजन दो illegal immigrants ने याउसलागा population हेंगलागा मोइना फंगो तारगदी अखोई खक्तना तना अतोपा indigenous tribal population यामजदा बसिंगदसु मखोई दसु सोएबा सिगी पोचे खंगदोक ngमनबा गवर्नमेंट ना फजना तौबिरागदी एडमिनिस्ट्रेशन ना फजना तौबिरागदी मूवमेंट से पोरप ngमनेबा अदु नतबा कंडीशन ददी होजि मोइना का वारी सानाजिगा हाइदो करी ग्राउंड वारी सादोइनो करम एजेंडा दा वारी सादोइनो लंबी चरनबा लंबी दा अखोई फ्री मूवमेंट थम्बा है मोई एजेंडा ददी मोई मैतई सिंगना मैतई वैली पॉलिटिशियन सिंगना ट्राइबल सप्रेस तौई है एजेंडा सिदा तौगिबे इरांग ने मोइना अदुना अखोई मोइगा यानर लमी जखलक तारगदी सप्रेस तौद्रे अखोई यानरे न उटपे कंडीशन अमा प्री कंडीशन अमा लाक्तोरेबा अदुना अखोई चटपसे मखोई साइड तगिदी एनी मीन्स तौरगा मी तरा सिरजु कुन सिरजु मोइ चटलो याबा वखन जे लेगदा माले अदुना ओनली सोल्यूशन से कहीं है कांदा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स सिंह से कुकी इन पीओ दे याव लीडर्स सिंह अदे अतोप सिंह ngसाई अखोई थाइना दगी लेमिनरपा 1800 AD दगी लेमिनरपा ट्राइब सिंह से अखोइना रिकॉग्नाइज तौबा ट्राइब सिंह सिगी मोइगी फोर दा अखोइना फेवर दा अदो मखोइनासु इंडिजिनस पीपल की फेवर दा मैतई पंगल यावना को नागा सिंह यावना मसिगी फेवर दा लोन से गांगनबगी रूम अमा एडमिनिस्ट्रेशन ना पीरगदी मदुगी फ्री मूवमेंट तौबा ngमनी अदुना ततादी फ्री मूवमेंट तौबा ngमोय ngarang makta da moi प्री कंडीशन सरकार डिसाइड तब पोट लीगल लिजिटिमेट गवर्नमेंट डिसाइड तब CSO ना तब यारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट नतना अतोप एंगल लेतबने अदो सिमसी तौनरी से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दो मणिपुर एक्सटेंशन ऑफ सिस्पाइल लाकांदा अखोइना डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट तौजबने अदो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट तो अखोइ पॉलिटिशियन सिंग ताजदरकान वायलेंट ओरकपानेबा अदो मखोइ गिसिदी मणिपुर से थुगाइरसे आयरकान वायलेंट ओइरिनेबा अदो कंडीशन दुदा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करी तौरके हाबदो येंगदामनेबा अदो मखोइना अखोइ चरनद्री बाउदी अखोइ मोइ चंगलो हाबा वाखलोन जे अखोइ मक्ता CSO मक्ता अखोइना एज अ लीडर मोइना यासनबगी रूम मदी थिगेना खन तारजु कॉमन प्रजाददी अदुगी वाखलोन दो लेगनेबा अदु माइना थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच लोइशिलपदा ओजा सांता अखोइगी प्रेसिडेंट रूल लेबा मतमसी सेंटर दगी ख्वाइदगी यामना सेल फंगबा मतम ओइरी हाइदना मा याउरी लांजेनरक खिबसिंगी ओइना सेंटर गी लुपा करोड़ चनीगा तरागा तरेट फंकी जुलाई दगी तलब अमसुंग पेंशन थागे अहौबा नुमित्ता पीनबा होटनरी हाबा जसंता अखोइगी हंदकी पार्लियामेंट फोंदोखिबा अखोइगी इनर्गी अखोइगी ओजा बिमोलना फोंदोखिबदा अखोइगी सेंसस की मतंगदा अखोइगी IDP सिंगी हापा इबसी पेंदे हाबा वारोल अमदी थंबीखी को अदुगा मसिदा प्रेसिडेंट रूल लेबा मतमसी सेंटर दगी ख्वाइदगी यामबा सेल फंगबा मतम ओइ हाइबमसु हाइरी अदुगा ngसागी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की मसे खोइना याम ताजबदा हानगी पेंशनरी सिंग मसागे पेंशन फंगरबा मसागे फंगबम थोकपा अदगी इवन खोगी तोलोपसी सैलरी सी मतम जाना फंगदबा अदु गी वारोल अखोगी डबल इंजिन गवर्नमेंट की मतंग मसी कोई कुपना थिगचबदा मसीगी अचौब इशू मसु हजिकसु दुमक लैरिबने दुमकपु हंदकी जुलाई की अहौबा कइनोदगी मसी पिथोकनी हाइबमदी यावरी दुगा ngaklibadi president rule leiba matam si center dagi khwaidagi yamba sel phangba matam ama oiri habasida bazabi mol na thamki ba warol duga ngasi phongai ba headline siga khitang contradictory oibagi mami ma khak ui za santa masi kamai to uza ne kenone handaki matang se congress party gi di khang re ozabi mol gi di laiba yam phawa timing oi ba ko manipur gi MP na national parliament da स्टेट की बजट की डिस्कशन तो फंग है इवन आठर की सुको मैं बगे हम फम मतम होय मको ये MP सना जाव बगे सु याम फम मतम अदा मकोई अहुम जिना मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दा ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्लियामेंट दा खना बजे इंडियन पार्लियामेंट जे फॉरेन मीडिया ना सु अदुम येगम दोइनी को अदा पॉलिटिक्स दा इंटरेस्ट लेबा प्रजा सिंह मालेम जे हिंगमिनरीबा सिटीजन सिंह तोहान तोहान बगे सिटीजन सिंह ना दी मदु उरम दोइनी अदा हजकी पॉलिटिकली ngang याबा मयाम मलै ngang chumba su mayam lei ozabi mol hai da su mayam chumba yawi kakninga yawdaba ko adagi hosiki manipur gi oina di ai wakanda ozabi mol na manipur gi chief minister oira masu chahi manga pala su mangon da su khara dum wani mase akoi hana paibiramba chief minister singna haram lei di mo Sri Krishna na laga manipur se lenga ke harasu manipur gum lam lenga pa adagi economy phagalan ba is de masagi pothok yam lei jadam ni na ko ni bne hen mani na madu awa ba mo oi ha adu hoi governor sina administration ji center na hek
president makada pai kibda president sumaina economy gi film khara phagalakpa wana tana economy gi angle da yang kanda masai gi pensioners gi paisa je pithok tadi madugi paisa jing dona akhoi gi state sida relocate tor to ni pol leiba sinok to luhong goi dong muda pol leira ka to ni market chakhola ka to ni market volume size chakhola to ni procurement hengala ka to ni sigi mayam si yenga kanda masai gi administration jina local level of step sing sidi akhoi yam appreciate to bom thoeba akhoi na haining ina politicians jina administration jing gi tammakanda hayang say ngarang do moy kanogi PR thambagi approval lobagi parliament da phamgra male ko adugi matung da hojik se kayumba anoba lenga kama laktana matam ame ta da lakpa targadi governor na president na tawringai manung sida makoina piba ngamami ba sentang thabak pangthok ngamami sida gi chang handadana akoi su afaba politician ni akoi lebaki khanba lebaki khallaga tholakibani habdo akoi civil activist nate habdo adu ulaninge ba hojiki politician ni civil activist dawna meeting da wanga ga meeting da wajaw wanga da moi thawai yam yawe ba ko masi akoi da tasena yam nuai jade ba akoi gi hojik lairiba keno se lebaki phibam se yamna thiba mong da ui hai tare ko politician jina wakhan do moina lebak se lito salline ba moi da wakhan pixel adi Prasadi kai wayam kata ke ba moi di yam chaw na wakhan je mayam kai khanbiri nu akhoi lejari akhoi kan honari akhoi samai ngasi ba da akhoi si tawre akhoi governor da si haijal rabani si tawrani ade nan gi PWD gi paisa kai ba yada bagi chinaw sing politician kan ome am do akhoi phanje governor na pai badagi process chumnira la le yeng badagi amata kai ba ngamdre ga aido adu maja ga do ngasai gi lengak sida le ba politician me am sing na madu gum bagi state ki economy phibam ji sini aduna sumaina phagalani ga ja khai hanning ko aduna appreciate to ba ba politician me am tor ko su lei adu hongdo ning ma su lei hoi akhoi na politician we ma su akhoi sum nam gi da bai to udabu akhoi na hai se masagi miyam gi apam do vocal ne na khalla kanda madu da kara yengjo engine tawraga ko apaba lambi da akho me ampun samina ga hojik lai riba sendong gi phibam sidagi chang ta da ba hena chokotpa adagi state ki resource tagi akhoi puthok ba ya puthok sing puthoga contribute to ba ama ngambagi stage to pukhatmina bagi thai phadaba lai na ismain tamji okay thank you very much am nungai jai oza santa ngasigi imphal da phongba tongan ba pauche singi marui ba headline sing khanabada khoigi oza santa na isagi ba warol kayama thabi bagi da makta hanna khoigi new tv gi mai kai dagi oza santa gi achin ba matam khara khajik tang kaithok piduna saruk yabi bagi da makta hanna oza santa bu thagat ba phongdok chari thank you very much once again loine na ngasigi wene di khoigi new tv na akhoi sandok chaba sigumba tongan ba imphal da phongba pauche singi marui ba headline sing khanai ne na bagi matang du asi khoi matang asida loishinjare miyeng tabiri ba khwai punamaki mafam dagi kaina na ba ya thang ni jari pine birasi thank you